Ka Mountain Sports Club hakah nriu tarik rempang arjar phosau. Kalayo ban pankut no e kalempung elekai kenjat bol. Kabala tiap kung ka third above 40 football tournament arjar apholai arjar phosau. Ha kabaka Sumer Veteran Football Club. Kalay ora e kanam job ha kajingil ekai hamadan Maupelun Mountain Southwest Kasilis District. Ha kajing akun final ka Sumer Veteran Football Club. Kalay ora e kanam ladu dakaba penlim da san lasau kol. Ya ke Evergreen Sports Club lengba ka tiebreaker. Hadin bai kalay kai ya ke minit ilekai. Ha kabakut jong kajingil ekai lasami ke kusnam syabaro arteli kikan hun. Kata syakaba job kayo kuri kasong pisa kabahan rupsan hajar tingka. Bat kabarem no kayo arpsan hajar tingka. Ukongsan ubalawan ban panha perdaya kene kai lempung elekai. Uday uba roba jun karjarin ubadai ru ukartong MP ke RDA. Kata hindi Pfizer kamera mulai sigurun. Kalami setang kejing penduk mensim. Kalami setang kata ka stres lane kejing pen kethakli kethamaloi. Baik sosial media ru tang kejing sniu sudah. Ya keren hayo ru labun tang kejing sniu sudah. Isamla menta ladang la sedang bangob setang hai ta kejing di. Ngaso bodong ba kejing don jong kini veteran tournament. Kailat Island T ya ki players ki jongi ki balakam no kata ban refresh ya ladi. Ban pentanda ya ladi. Now boleh dalam jur tan ke stres. Lek kelumar. Hai borok kilian. Kelumar ka ing kesem kelumar ka senong ka tau kelumar ka riba ka jep ndu. Ndai ladang iyo pat ya ki nong senong ki bolong refresh ke baga jingmut jing perkat. Kalong ka babek ke berhenti ngaso banong mangila bantai ya kari ya kalong ying long sem ha borok kilian. Ti ka jingdon jong kini ki tournament ki ban ailat ya ki long kepa ki jongi ki balakam no kata ban
Pentanda ya lah kajong kajabing kalong kajing mentoy hadu kata-kata ya kari bor kajep penriu ya kalong ying long sem ya kajelahi bor kawi tinggal samla kim sakama kidon ya ka skill kidon ya kajing syaikai tilada ki veteran football players kijongi kile ya kum kan ni kajat nga so manong kan long kajing yonong ka bakrau ya kari ba kajep penriu kajongi titang na gini tin bakhendiat nga so ban ai khublei ya pilang baro sa sinfat nga kibok kibriang ya pi wa pinang roy parum pare subha duai soba kitbok lang yang aru ya kabangan la bantrai kampha namta kari bar kajat beri jongi hakano kano ka benta ka bangadon ya kitbok lang duai lang bangan yo ya kamet ka phat ka bakoj bakia na oblei gidon kam kajing ya kitbok mar kaliang namta bantai ya kari bar kajat beri hakiliang baro tangkini kitin bakhendiat kublei subun si ajarno